Inshuti bakunzi ba Albert TV, ndabaramukije ndabifuriza amahoro y'Imana, ubuntu bw'Imana wabiko muriko muradukurikirana nkuko mwama mukora amuciye kuri Albert TV akaburungu Narenage, ndetse no kuri channel ya YouTube kuri Albert TV, ndetse no kuri page ya Facebook Prophet Alban, muradukurikirana kuri Instagram Albert TV 15, no kuri Twitter Albert TV, aho hose muradukurikirana gatanu kuri gatanu. Nkabakengurukira ukuntu murahengeshanya mukurikirana ibiganiro byacu, mukurikirana ibishasha, mukurikirana ndetse n'ijambo ry'Imana, ibiganiro byose bitambuka bica kuri Albert TV. Mfashe kano kanya ko kubashimira, nkavuga ngo Yesu Kristo abamugisha, Yesu Kristo aguhe icyo umutima wifuza. Muri kano kanya rero nagira mfate akanya ko gutumirira wewe aho uri hose, uri mu Burundi, uri muri Amerika, uri ku mugabane wa Afrika, wa Burayi, wa Aziya ndetse na Australia, aho uri hose nkagutumirira ndakumenyesha igikorwa gikomeye cyane. Ni igikorwa cy'inyubako y'urushengero rw'Imana dukorera hano mu Kigobe, ku mashuri turabashima mu Kigobe United Pentecostal Church Kigobe, n'urushengero rw'izumwe na mu yera Eglise Pentecostiste ini, ariko dukeneye kwimuka kuva hano dukorera tukimukira mu Kigobe, navuga mu nyubako zacu. Niyo mpamvu ndagutumiriye kugira icyo wakoze watereye. Turakeneye parcelle hano mu Kigobe, turakeneye n'amafaranga y'inyubako y'ishengero, kandi muri izo nyubako z'ishengero tuzoshiramo amashuri kugira ngo abana bacu bashobore kwiga, haba maternelle, secondaire, ariyo post fondamentale cyangwa se na post fondamentale. Ndetse muri izo nyubako z'ishengero tuzoshiramo na clinique, kuko abo tuba twasengeye kugira ngo bibaruke nibyo barakenera kwibarukira muri serivisi ya maternité cyangwa mu gisata cyiza cya maternité. Nibyo umuntu ashobora gukomereka, ni byiza yuko bamubarira bakamushona, ibyo bita gushona suture, bakamusitira. Azoba ari inyubako rero ikwije byose, irimo byose, ikeneye uburyo butari buke bwiza. Wowe uri kuradukurikirana ushobora kumva ahantu washyira imbuto yawe, wanatugurira uri umwe parcela, nawe ushobora kutugurira imifuko 10, 20, 100, ushobora kutugura amaferabeto, ushobora kuduha variety ya toiture yose, amabati nzayagura. Ni byiza cyane wibuka umwami Salomoni ko yubakiye urusengero Imana yamubariye tukugana ndagukirize ikiza cya mugiga cyari cyateye, nuko wanyubakira ingoro yanje cyangwa se inzu yanje. Nuko aragenda agiye abarira umwenegihugu cyangwa umunyagihugu, aramubarira ati nje kukugurira nashiye hano harugura ngahubake. Aramubarira ati uri umwami, ntabwo wampa amafaranga kanatsinda, ugomba kubakira Imana. Aramubwira ati ntabwo nashobora kubakira Imana mu bintu bya gusa, muri parcela ya gusa. Amuhereza ibintu byinshi by'agaciro, izahabu, amafaranga n'ibiki, aramugurira maze arahubaka. Imana ikikiza icyo gihugu ciwe. Rero gutanga cyane kubakira Imana, tuba mu mazu, usanga benshi tuba mu mazu arimo amabati ndetse arimo n'amakaro n'ama-etage, ariko dora twibagira bamwe, si bose, bamwe dora twibagira ko nimba ikeneye gusengerwa cyane gukorera ahantu hasa neza, hasa nk'uko n'amazu yacu asa neza rimwe na rimwe. Ni byiza rero wewe uri kuranyumva aho uri hose, nimero ya WhatsApp iriko naho waje kuri website akabunga Albert TV akabunga Narenage, urabona nimero ya konte ushobora kohereza ko, cyangwa PayPal ushobora kohereza ko intererano yawe. Intererano yawe ni ingirakamaro, naho byabidirisha amadirisha biratatane, naho imiryango. Icyo nakubarira gitandukanye n'ibikorwa wari umaze kugira, nuko wa mu muryango tuzakwandika ko amazina yawe n'uzaba wabikoze,
yaba iyo parcela tuzayandikako wowe uzaba wayiguze, buri kintu cyose uzaba wakoze tuzaba dufite igitabo navuga livre d'or cyangwa se n'igitabo kizaba gikomeye cyane, kizaba kidonda buri muntu wese ibintu yakoze, ndetse tuzonagusaba utwohereze foto yawe aho uzaba uri hose, tuzagusaba utwohereze foto yawe ku buryo tuzakora ikintu navuga agra album, maze tugashyiramo amafoto n'amazina ya buri muntu n'icyo buri muntu wese yakoze, ku buryo abantu bazinjira aho hantu muri icyo kigo bazoshobora kubona tubona inaka amazina yiwe naya, yakoze iki, yaguze parcela, yazanye imifuka 1000, yaguze amaferabeto angana uku kuri kano gaciro, ku buryo abantu bose bazotemberera ngo bazabona ibikorwa wakoze. Ibyo rero si bya bose, ni amahirwe rero tuguhaye wewe nanje ndimo kubakira inzu y'Imana cyangwa ingoro y'Imana, bitanga umugisha. Rero aho waba uri hose, aho waba usengera hose, kuko n'abasengera hano baza hano twakira abavuye mu madini atandukanye, Imana ikorera abantu mu butandukane bwabo, turabakira. Ntugire ikibazo ngo nuko waba usengera muri iri dini, ngo nuko waba usengera muri iri dini, icyo nakwibutsa nuko atadini izagushikana mu ijuru, ntabwo ari idini izagushikana mu ijuru, ahubwo ukora ibyo bikorwa uzakwambara ibitsibo, Imana izakwambika ibitsibo kuko uzaba wakoze ibintu bikomeye cyane. Reka ndakwibutse ya nkuru ya Lazaro, umutunzi n'umworo Lazaro, ntabwo yagaburira Lazaro, ntabwo yahereza n'utuvunji twimbwa Lazaro, kandi abantu benshi urazi ko batunze imbwa hari imbwa zifite amapasiporo, hari imbwa zifungura, hari imbwa zikora akazi gatandukanye, niyo zipfuye bazishyira ko n'amadarapo. So ni ibikoko, imbwa iri mu bwoko bw'abantu ariko iri mu bikoko, ariko ugasanga turazihereza iryo teka kandi ni byiza, ugasanga turazambika, turazisasira zikagira ahantu heza, ariko no ku gikorwa cy'Imana murumva ko twoba aba mbere. Rero ndakwifuza kuba uwa mbere, ugize icyo ukoze, ugize iyo yota, waba umugabane wa Burayi. Yesu akure neza, Yesu aguhe umugisha. Ijwi wari kumva ni Prophète des Nations Albin, kuva United Pentecostal Church Kigobe. Ngakumenyesha ijambo ry'umuhamagaro w'ishengero riri muri Ezekiel 37, Ezekiel 37, no muri Luka 4:18, kubo gusigwa amavuta nk'uko Imana ari kuri nje kugira ngo mbwirize ubutumwa bwiza abakene, kugira ngo ababoshwe babohowe. Niyo jambo rero, niyo 200 rushimikira ko Yesu akure neza kuri iryo vuga butumwa, kukubakira ingoro y'Imana, Yesu akure icyo umutima wawe wifuza. Jambo ry'Imana rirambarira ngo mbese wagira ubutunzi bwinshi ku isi aho inyenzi n'imbaragasa bwabasha n'abasuma bashobora kubishikira, ahubwo warigira ubutunzi bwinshi, amadolari yawe, amafeza yawe, amafaranga y'amarundi, amafaranga yawe y'agaciro, ahubwo wayinvestisa mu by'Imana. Imana ntabwo ijya imbere, wakwinvestisa mu ijuru, wakwinvestisa mu ngoro y'Imana. Iyo ngoro y'Imana ntabwo ari inzu y'iwanjye nzabamo, oya, ni ingoro y'Imana. Uzayisengeramo, abo bazayisengeramo, abarundi bazoyisengeramo, n'abanyamahanga bazoyisengeramo, kandi uzagira umugisha. Yesu aguhe icyo umutima wawe wifuza. Yesu akure neza.